Asunsyon, kadyat sirsiripam ni tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya kan Ta nakurapayak mo't lang amay anak asawa ang bakal. Kurang kakide iti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo diday. Isu nga itatalakay ka nawa na pulos ti pundarmaw. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal tanga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana, ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw na apaya kasta ti ibang bagam ita bakit? Kalat mo't latangaminan na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin kwa. Kat sigudin nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampay laan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ngagtrabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. No siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagregat agbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mangal alalay kang kwana. Talaga akastaan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salon at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Suker to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na. Limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyak ka lang nga, uyak. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawin ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na itawoy. Simple nga. Kano nabaybayagan dahi ta nga uyak mo. Ada siguro infeksyon di tabagimaw. Ada siguro nadagsan asakit mo kung saan na maagasan. Awan. Apay ayakas taka mo't asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kat awan mo't maday nga aramidak kan ka.
Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isublyak ka. Apay nga sublinak. Ibagam ti rason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya, Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka akirgibaran. Saanan? una yan. Kastalaang ti kalakanakin ka ti mangisublikan yak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi kapigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapu ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon, tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang Asunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isublikon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwa kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramidam. No kasta. Sana pudno nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak, nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon day jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mo't ni panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo, nanang. Pasit sama lati panagbakit yu daitan. Amangan numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pala kayat ko sinaan jag syuman ken kanak ko. Itala na ikanak iti turud. Kasla nagmadima ngamin a panunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat agaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mga liplipat, anak ko. Di kan to agliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rod agbambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di, ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay, ag-enjoya kabang napigsaak pay.
Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wala nang, uray da kayo agan-anad kayo matakanayon. No kasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asuncion? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na idi anang paadal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay man ti kasta. No kaano alimmakay kan bimakit kayon. Iso ti panang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidtog tibiyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok met anayin ti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit ya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, day tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamot. Kasla ka mo lagpinpensyon iti dakkelan niya. Una, mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige laeng, mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay kananak ko. Aginan kakit day. At damot na ipensyon ko apangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw di ti balay. Kayat ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, tadakan ka day ta Total, bastante ti danom ijay talon. Huwag nga raw, sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga road, lakay kan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw, ta bayadak to no makaapitak. Bareng makatsambaak iti nangina apresyaw na nang. Alang nga roda, sika ti makamo anak ko. Papanam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kaduak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. At dalugan nga ramatan me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaw orayak nga gabang iti transient ko. Da kayo latkan. Inton maminsan sumurot kamot, mare.
tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag maray. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga may tanapang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot lati pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manuma lang kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si-stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, ititinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarungkaran, kumusta inyo matidang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Wan nga rod barawk. Pakiur-ura yo pala ang tipurdiya yo awan. Tainton makaapit tayo iti mula tayaw. Uray na yunak daw titangdan yaw. Awan problema iti day tata. Maawatan mi mag. Raimbag lakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayaw iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. Uwan niya ngay, Bena. Kumusta tirik nam? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulawak, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo nun nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, ay, jak manam mo. Banog ko la siguro dayto Panagkunak kasapulang pay laang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim ngagtrabaho. Ad-adda ako maro tirik-rik na No apay mat ngamin anaadaan iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numamuan nyo ti amin, Nana. Adda ngamin nadagsan asakit ti gayem ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, Nana? Ay na, anak ko. Una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, nanang. Kayat ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta.
Tiki di salon at mo ti panunutam. Agpaimbag ka, anak ko. Sa anak san nga agimbag, nanang. Ngamin, at danitila si stage ti cancer a sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tila nga, Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tane. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay, wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya masakit ka, no? Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapanganan na imbag? Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nagmampay laeng. Sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminin nga amamok, Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, simart ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wan nga roda. Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Tay nakpay singiran tay inlakok alaya. Ha? No kasta. Nagmula ka iti laya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma ti mulak. Aya? Ay, nagmula ka gayam. Naimbag ta kinabailampay ti nagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta agrubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, tatang? Iduli nyo kit diti kwartayo. Kadi kay pa'y naikikan idi addaak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Nadakas sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taimbilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngambaliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak. Ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim, agsublikan kada kami, wan. Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwana. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iso kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisingnubyan kan kwa nananang. Ngam ni Bena lang amin ti pampam nunutag. Iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa itata kasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan.
Una nang, naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan, ni binalaang ti kayat ko at tulungan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay na, awan madan. Impakat naman ti kinasarampiting dan. Wah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli akaanak ka? Masikog ka na. Anya, kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot taon. Anya nga agkasar. Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas di nga raramidin da. Ay kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngembasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumot na di akaanakak. Minansa. Takas jay ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay ta ka manan. Agsasangamanon ti bagbakam. Kaagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agaranggan diyang. Bala, sa nabalay ta adamot mangitak dari ti sikog na. Huray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mabantayon. Nay, nagsapa ka mo. Tay, malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grumrubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je Bibliayo hanyong nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin ayamo ajak alaan day jay. Keimportante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Adda ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagipan isuda. Pati ni tatang kandag jay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabaan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Oh, baybayamon ano di da kadenggan. Tao ray ni Uncle mo. Di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanyak. Ang di na kayat. Sa nabalik kanaw, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamuda na iti biyagda. Agkukuyog danto nga mapanay di impyerno ata nasukir damat. Ay, uwan kaya mante. Naamuan yung di maipapan ka ni Judilyn. Ay, saan pa ay? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay ababae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banayn. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni iti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Polida mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan dagita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbasbasol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet ni Pani. Naubyak. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyon sana padam ababae, Janain. Ni Pani ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni Pani laeng ti loves ko. Ay, saan ang mabalay? Kaya't mau ti agtuok iti impyerno. Sinaam day ta babae.
Katsi ka mo't panay, Sumapol ka iti lalaki a pakirelasyonam. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiday iti lalaki, tapno aganak kayaw. Maawatan da kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayaw nukunak, agsina kayaw. Nukas tamot lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya. Ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbagak. Tapara mo't iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat nga agbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Kasanda kami mo't mawatan nanang. Malalagarudain. Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat nga agtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit, tanay, adapay aramidag, ay sibugak iti bulak. Kastala ka na yun ay! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raw anay tao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak matiti Domingaw. Sa bali pa'y dayjay, may mayat mutlaang no agiin nadal tayaw iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan di mapan. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pagpabasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayaman na ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikugmanay. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama jay si kugna. Anya? Tay sigud anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindag itatat tao. Nagtuturod ang agbasbasaw. Ay, day tako nga minang, tadida mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga rod Handa tayo lang at tultuladen. Nga din uminggo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbaan. Kan para basa iti Biblia. Dalala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante, amok mati nasaya at kanhaan. Isu nga hangkun tong arami din ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, wan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabiro kiti kasukat ti mo na anubyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmet nga madumulat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na ano kas jay akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam, ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawampay makwarta jay lalaki. Kahit aglib-in damanan. Kapilitan ng aipag. Ay sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Isu nga adam mo siguro karbeng ak ama kibiyang. Ta awang ka nga rudan day di kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sadaag din na. awan maaramidak ipag. Ha? Konsentidor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kayla mabutang iti kastangar aramidon yaw.
Ni, si kamat gayam ti masabat ko, Edmond. Papanam. Di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay jay padak nga religyosa. Ada Bible study mi ang amin. Ay, kasta ya. Mayat nga rod Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya ka kit di Awisan ka man kit di, Edmond. Mayat dayjay. Tapakaisa la kanam. Mailiklik kay ti basol. Sige, inton mamin santon. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay mo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga, Edmond. Secret. Sabong parakin ka, Irma. Ay na, kababain. Bakbakitan akon. Ngamsagutan nakpailay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmat. Oh, awatam kat din. Ay kat, agyaman nak nga ruda, Edmond. Hanggang sayang daytoy asabong. Malaylay tumula ang daytoy no bumayag. Naggastos ka pailang. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimulalangan. Tapnusan na sayang, Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, wala niya. Sige. At least, imbagam. Amok to no, sumarunaw. Okay. Kasanungay. Aklunan na ka din, Irma. Ay, kababain samit. Ang mga nuan niya ti sawan ti tao. Bakit akon nga makinobyo akpay laang? Anya ko matibibiyang da. Saan mo't nga isuda ti agin nayat? Datamo't. Iso nga aklunan na kaon. Amok nga damot panagayat mo kanyak. Marik-riknak da ita. Ay, aklunak, Edmond. Nabayagan nga dariknakken ka. Nga mabainak lamang aklon. Ta saan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti bait ta. Sa nga pululaang mo't atawan. Okay lang da ita. Alan, aklunan na kaon ta agdengatan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wunan. I love you too, Edmond. Huwag yaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yangan! Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan, lapdam kit ditan Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami denda. Ay, lakit di Ay, naglokaon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante, pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida, tabiyag damit da ita. Asawa day di kabsat ko ni Irma. Isaw nga adakarbengak amang bagbagaken ko na. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda iti imuna nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang iti dayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso amasapol ngagsinada. Bakbakatan da dyan nga ante Irma. Nga makiboyfriend pa lang. Hanaan mo nga katkatawaan tayo tilikliko-dan na ante. Ay, win nga rod Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na makiboyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amhada. Uwan nga ruda Kat da jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot.
Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na, ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anyat serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawaak. Han nga kumkomporme ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos at ipakirelasyonak ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, huston Erma. Di mon ikaskasot yan yaman namang mangag mo, tapno saan nga sakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Api akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinuminggo ngagmisa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway tiliklikod. Damat lang na Matilda, kan di kaanakan na asilya ti mang dildilaw iti relasyon ta. Sanda kaya ti relasyon ta, Edmond? Saan nga isudat ti agbali na tubang iti inayat ta, Erma? No kasapulan apumanaw ta ditoy, aramidin ta. Tapno mayadayuta kadag iti toksik at tao. Sige, umano tak, iti day tasing-asing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man, da Erma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Wen, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, kat katawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katkatawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mo't kat managbasaw. Andaya na santuan at taaw. Adda! Da kami ama nagsimba day ta. Di mo maibagat ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasao ti apaw, ang kastamot ti ugalay. Kasanaw apat yan na kadag ti awi sa matataaw, no kastamot ti makit-kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma, talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta panagpampanunot mo. Umno ayad lang ita nga ibagbagam. Apay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti madaingar aramidon ti sabali a tao. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlibin na apada na mutla a babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mabagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla a babae. Kwalakay. Di ka makasaaw, ta mapaiswan ka. Sa kita masay, di ka una, ita kababain ti kasta nga aramida. Imbes adilawam, uno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, ken saan atismusa. Awanan na nang sininaan na kun ni Pani. Ay nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Jak ka ba landig may sana nang. Jak na iruam ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti ka sa pulak na nang. Nobya! Iswa masapul ngagsapul akadagos iti kasukat ni Pani. Anya? Asino ta kadwam asimbang pa dyanin. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Naimbag nga oras mo, nana. Dyanin.
Saan man na tila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak, nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaedon dito'y balay. Taag din na kamin. Sapay la ko Tamaaklon ngagbalin na manugang, nana. Ay. Agtal na ka. Ay, agpadata ba kahit iso adinak man awagan iti nana. Kahit nubyok nga rudan to yanak mau. O di nana kunakun ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Jak maaklaon. Agsina kayaw. Jak kayat ti aramiden yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, saan na? Sino nga ti katulungan mi kun ni tatang mo? No panawan da kami anak kaw. No kasta nga rod. Di daklapdan iti kayat kong aramiden, nanang. Ante, tulungan dak ko ilamang dak. Nay. Hapayaan, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Natiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya, hapay, adaya relasyon yaw kun ni Brother Rosito. Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirek na mitaka na yon kami nga kuyog. Anya! Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dakmat Kumustan jay kaso da Celia kan na di Rositaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumot gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Ketao laeng mit nga agbasaw lakay. Jay tangarun kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tas ana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kung day tabidot ko. Pudnoonay day ta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.